ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi sinomdwebo la siqhubeka khona ukwenza izibalo zethu za optimizing. Sizosebenza manje ngokuthi mhlambe sithi sinebhokisi sizama ukuthola ukuthi yini volume yalo leli bhokisi. Ngithembe ngizokwazi ukuthi phela naleli ngilikhiphe ngendlela enhle kabi ibhokisi. Asithi la maceleni u20 ngenhla u30. Uyazi ukuthi ibhokisi alinayo okulinganayo. Nxa ibhokisi linako okulinganayo irectangle lingenako okulinganayo incase. Angikholwa ukuthi mhlambe nawe udidekile uma ukuthi uyawazi ama shapes akho. Ngizama ukudwebela amakhona ethu. Ubona ukuthi mase siwamunca wonke lamakhona sisebenze ngawo. Singabe sisebenza ukuthi singayithola yini ivolume yangapha phakathi. Uyabona nje ba ngidwebela ngemigqa yami engahlangene ngoba nisifuna ukuthola iyona usize noma ivolume yakhona ukuthi ingabe imiseke kanjani. Ngakwazi ukuthi mhlambe lo mdwebo lo ususekele wona la ngaphakathi sithi kuveza ngapha kodwa asidwebele omunye umdwebo noma sithathe wona lo la ngapha ngabi leli side. Sizozama ukudweba ama side ethu ngaphandle komdwebo wethu siqele ngale. Sizobiza ngo x ngapha. Sithathe lokhu i-width yethu ubududla. Angithemba uzophuma kahle lo mdwebo. Abambulani oqala ngapha. Yeah, uhamba kahle. Sivulele ngapha imigqa yethu. Yeah, liyaphuma kahle ibhokisi lethu. Sizama ukuthola ivolume yalo. Sengilikhipha manje ngendlela ye3D. Ibhokisi lami ngilidwebile ukuthi ungaboni ngaphakathi. Sengilidwebele nge3D ukuthi ubone ngaphakathi kulona ibhokisi lami. Liyahlangana. Uyabona ngathi manje iring noma indawo yokulwela yokudlala umdlalo weboxing. Debelela ngaphakathi la ngifuna khona ivolume yakhona. Ngithe ngithola uX okunye singakubiza ngobani? Bona lokho kuzohlukanisa njengoba ubona ngifaka umugqa wami ngizama ukugqamisa kakhulu ukuze sibone la behlukana khona olayini bethu. Kabe sesidwebele konke esikudingayo ukuze sithole ivolume lesidingayo. Leli khona liveze singasho ukuthi amakhona ethu abambekile kuphi la sengiqamise khona ngombala ukugcizelela ukudwebela umdwebo wami. Athi ngicizelele nangapha. Leli side engigcizelele ngale naleli lihamba ngokufana. Ngalisekela kanje ngithi yilo leli. Abeza ngathi u20 sizoqamba sithi u20 times 2 ngoba siyazi vele kumdwebo wethu oqala uyabona ukuthi sino20 ngalapha okusho ukuthi nangapha u20 ababili ngoba kunama side amabili ukukhipha lo20 ngapha. Siphiwe ukuthi kumele ba singathi ukubhekisisa nangapha mhlawumbe singehlela ngezantsi. Siphiwe ngendlela yenamba yokukhombisa ukuthi ngabe umele ba yabo siphiwe singafese sifaka ukuthi 30 times 2. 30 times 2 ngoba yini? Phela times 2 wethu lo uyasikhumbuza ukuthi mabili ama-side emacele mabili ayiwodwa nje. Base siqala ke isibalo sethu singathi ke uV wa volume wethu ngapha sithi uX 20 wethu 20x wethu sikhiphela yini i-width yethu ubududla ngapha sibe no30 we-height yethu. Singathi height yethu noma length yethu akungenani sifuna ukuthola ivolume thina. Yikona okuzosisiza ukuthi sihlanganise ukuthi ingubani i-width ne-height noma length yethu izosisiza ukuthi sithole ivolume.
Uma sesibhekisisa kahle u-x singawufakela iphawu lokuthi awukwazi ukuba mncane noma ulingane no-0. Uyalibona uphawu lethu lolu lithi less than or equal to 0. Akukwazi ukulingana naloko u-x wethu ngoba siyabona ukuthi sinabo 2x, siyabona ukuthi sino-20, siyabona ukuthi sino-30. Ngakho u-x wethu awukwazi ukulingana no-0. Uyabona ukuthi u-20 minus 2x wethu u-greater than noma ulingana no-0, okanye buthandile uma usuweqisa u-minus 2x wakho usungaba positive sibe no-10 o-greater than noma o-equal to 2x, base ngezansi uma sesidividile sesisalelwe u-10 o-greater noma o-equal to u-x. Ngakho singaguqula sithi u-10 wethu u-less than noma u-equal to bani? U-x wethu, hhayi indaba ya-0. Uyabona ukuthi ekuqaleni besino-0, u-10-ke manje uxoxa indaba engconywana, u-0 ubungeke usebenze kakhulu. Asibone ukuthi sihlanganisa kanjani-ke, siqhubezele no-v uvolume wethu, u-x wethu uma ungu-0, kwaphela asazi isisindo sevolume yethu. U-20 minus 2x, lo siphe u-0 ngaphaya, sisale loba o-30 ababili, ngobani? Ngoba kuthiwe u-30 wethu no-2x kukubili ngobani? Ngoba mabili amagcele. Okuskiphela u-0 futhi, okusho ukuthi ivolume yethu kahle kahle asiyitholile noma asiyitholi ukuthi isisindo sayo singakanani. Okusho ukuthi isibalo sethu kuzomela sisibheke ngehla elibovu noma kuzomela sibuyele sibhekisise ukuthi singathola kanjani kwi-calculator yethu la iTI 85. Izosisiza uma sisifaka la isibalo sethu sibone ukuthi sophunyelwa impendulo enjengani, noma kuthiwa mhlawumbe impendulo yethu asiyikhiphele ngomdwebo, izosikhiphela umdwebo onjani. Singakhohlwa phela imidwebo yethu yama-concave. Sibale ngapha, ngifuna ukufaka u-0, ngifuna ukwehla ngezansi manje. Besithola u-0 nakhona besithola u-0, sathola ukuthi sisano-10 sawufake phakathi ekhwapheni sano-0. Ngaphaya sibona ukuthi manje uma sesibheka la kumshini sizophunyelwa into efanayo nale kade sicabanga ukuthi kusho ukuthi ivolume asuyithola. Kodwa ngeke singayitholi, kuyomele sibone ukuthi mhlawumbe incane noma inkulu. Uma uthi sihlaphe sisebenzisa u-20 minus 2x ngapha athi sibheke la. Ngifuna ukufaka inamba enkulu kuqala, ngifuna ukubona ukuthi izosikhiphela ba. Uma ngithi max wami wa maximum 1500, ngathi 10x ngivule njengoba sethu sivulekile, sino minus 2x ngapha saba no 30 minus 2x. Sibona ukuthi sithola impendulo enjani. Ngibhala ikhwapha lami. Na umdwebo wethu bezama ukusivezela wona. Uyabona ukuthi usima kanjani? Uma ukuthi mhlawumbe sithi impendulo yethu besigoqa ngaphaya phezulu. Uyabona ukuthi umdwebo wethu uziveza ukuthi ngabe u-concave enjani, ebheke phansi. Angithembele namba encane ngizibona la, uyakwazi nawe mhlawumbe ukuzibona noma zincane kakhulu. Bangibuyela emuva noma ngibuyela phambili, uyabona ukuthi ziyashintsha impendulo zami. Okusho ukuthi bangibuyela emuva noma ngibuyela phambili ngomdwebo wami, impendulo noma izinamba zami ziyashintsha, isisindo sakhona sevolume yami le engikhuluma ngayo. Asibone la ukuthi singakhipha kanjani lokho, singawubhala kanjani. Ngezansi singaba no V 3.89 esingathini equal 1056. Okusiphani? Okusipha ukuthi u-x wethu unjani? Ncase. Okusipha ukuthi u-x wethu unjani? 3.89. Okwenza ukuthi kube lula ukuthola impendulo yethu 3.89.